நாளும் இந்த மாபெரும் செம்மேதி முகத்திடலிலே பிரம்மாண்டமாக ஆரம்பமாக இருக்கிறது. அந்த வகையிலே உங்களுக்கு தெரியும் 1886 ஆண்டு சிகாகோ மாநகரிலே தொழிலாளர்கள் 8 மணி අද ගාලු මුවදොර එකම හිස් ගොඩක් බවට පරිවර්තනය කරමින් රට හදන ජනබලය පෙළ ගැසෙන මේ අභිමානවත් මේ ඓතිහාසික මේ දින වේදිකාවට ජාතික ජනබලවේගයේ නායක වගේම ලාංකීය ජනතාවගේ පොදු ජන නායකත්වය මහ ජනතාවගේ මේ මහ ජන නායකත්වය ආදරණීය අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරයාගේ වේදිකාවට පැමිණෙන මොහොත ஃப்ரெண்ட்ஸ், உண்மையிலே இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய அதிகமான மக்கள் கிட்டத்தட்ட 4-5 லட்சத்துக்கு மேலே வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதிகமான மக்கள் வந்திருக்கிறாங்க. எனிவே, we are together for Malimawa, we are together for Sri Lanka, we are together for AKD. Now we all are together for Sri Lanka. Congratulations to everyone. Look here, lots of people are here. Actually, we all are unity now. We all are unity. We all are Sri Lankan. Congratulations.